El joven Jerome Martes está un joven ejecutivo ejerciendo su profesión en Wall Street, en New York. Es encargado del Departamento de Investigación de Thomson Reuters con enfoque riba consumidor. Recientemente, Jerome ha su investigación de Fashion Week riba marca europeo renombrada. Pero con su expertise nos aprovecha su visita para puntresi durante su estadía en Aruba para notar aspectos que lo por beneficiar nos isla. Nossa propaganda e mercadianos isla riba tur mercado rand mundo. Sharon den su enfoque riba consumidor sa a base de investigação ang hasi, kiko en realidad un turista ta busca ora e hasi e decisión pa toma un vacación. Esta compartir con nos e parte positivo de nos isla. E turista lang kinang sige bini Aruba, nantastima Aruba, just papiando ko nang anta eseta e engine ko ta drive nos economy, no? E hende nang e carinho familiar, kada biyahe ko bing Aruba, botasina welcome, unta ko ta imitahaya ko eseta nos mina di oro, no? Hasta ora bota by New York, anta bota din yung subway, e reklames nang ko bota wakta one more friend you should meet Aruba, no? Anta eseta definitely underline nos identity, mane hende nang kuta welcome. E sei mitahaya que nos está haciendo más bom mês para nos continuar el turismo. Como nos pilar de economía más grande, nos mister queda al tanto y innovativo de mercadear nos isla. Ta bom pasar aquí mercado, lo por beneficiar nos isla of kiko lota alternativa nang. No sentido de estudio que hasi recientemente, hopi de turista que está viajando actualmente around el mundo, que gusta de un lavish lifestyle, de gente de China y Brasil. E dos ni más que tanto, está viajando Europa, está viajando New York, na Fifth Avenue, pero nansa, e manera que aerolínea está marketed, está bota bem que não, então nós trabalhamos hibabo de um shopping tour. Mitahaya aceita algo que Aruba por começar a implementar, dus por track target dos sortas de turistas de China e Brasil que tem hobby placa não que gasta aceita lifestyle de não, então se nós po align, então pone marketed de sentido de que não somente para vir com Aruba com vacância, mas nós vai mostrar onde para shop. Cultura cena, no solamente en tiendas americanas de Louis Vuitton, pero te viajan para una tienda local arubiano, ¿no? Es mi tajana que se lo posible subir nuestra economía. Aruba abinta enfocar ribe turista que tem maneira para gastar tiki mais e a introduzir marca de tipo elite para turista nan aqui por ting melhor opção. Pero essa aqui tá em realidade é melhor passo para nos isla? Mitahaya ko turcos den balance, no? Mitahaya que tá bom, pues ita attract, ita hasi Aruba más lujoso, más attractive, pero a la misma vez mitahaya ko nos miste zorg para nos no perder nos identidad arubiana. Esse é que echt underline, no? Dus si nos po combinar e dos na, e nanta onda nos lo sigi succeed, no? Dus nos attract customers e cliente na, turista na dia fo, usando, bosa, nos tin tour tiendan aquí, pero a la misma vez, una vez que una llega, bosa, mostrarán que natijan over de Louis Vuitton otro bando de caminda, tiendan local. Well, quizás esta tips nan que nos por tomar en consideración hora de mercadianos isla, Sharon estima su isla natal y lo queda en contacto con nos, para compartir más desarrollo financiero con los televidentes.